so aha SOMPA 106.5 FM Accra Ghana de Shimaima yemamu nyina aha awiei ebranso se yede SOMPA kasebo esommo awiei na kasebo efe SOMPA 106.5 FM Accra no enam ye headquarters ewo Kumase SOMPA 93.1 FM enam so a eko eba ayiko nso enam so a womo eni ho agrokra womo di edi dwuma kama no 100.9 Adamfopa Radio Paris France Takwa SOMPA 101.1 Techiman SOMPA 106.1 Sunyane SOMPA 98.9 Enkranza SOMPA 90.7 Mankasim Kingdom 106.1 FM Decoder so Bebia Radio wono SOMPA FM Your Facebook page ni SOMPA 106.5 FM Accra and a YouTube SOMPA FM Live. Your website here www.sompaonline.com. Kanesh Urban Radio so ewo Kanesh Market and a Doma FM Doma Hinkro and no ya 100.7 and so mo afabi. Time heba misha edru drew a wonu mu bia na chese woni pedua no wanye na bro. Etu malaria si wonu mo to na aduane nya wode. Wo obi a wonam taye wo ya na time heba misha edru no. Hajia special local food aduane pepe fie eno no de aduane pa no nya kwatenten na ensu nso de ni pedua no more than 70% ensu kasa natural mineral water na wono mu a ebetimi aboa wo. Ensema ye de esomo awiei dedi makotene no ebini Abodo Jose ekunfi chachimane wakum orabi etwetwa ne honam dua no akwa baabi esu se womode ekwa ebo na fasam 9 months for akwa adwuma na wono koya ofi ensuo no ne afa atwuma mponu ya no womo achi nipa bi wo ho a nipa mienu womo ya gadam se ye ne munchi mu bebrew na bunu regional minister honorable Joseph Ade Akwaboa waje tum se ya mpa nipa bi a womo koko divu akwose sa koko se womo de ba enkrankanta no ye de ho asem ebeba sanso anasrofo domode atu jasa enai binduri enipa bi mo womo koto hye eye asrofo hyenso no ye kasai nipa makomako aduonu baako ene wakire womo Ghana mission ya no wo South Africa ba bi ankrofo ya fo mafofro nyoma nkrofo wo mabo Ghana fo kokko Saudi na Babrin shop kura atum ba bia wo moye nsem hunu ho no atum Public Utility Workers Union for Edia Tuja Sensem Fata say ECG for Ghana for ati wo mani asi wo so a wo mo brubinom SS wo mo niema enam dum so no a ekoso na so dum so ye ho asem ye ana adehye binom de aba esre ECG for say wo mo fa timetable muro tom na Ghana for abre Ghana water for anso wo mo problem pa na nkrata amode aba kire problem wo mo no ebro ka tie ho nwi Nenso hunsem ya na Dr. Clifford Brima emrebi echamu no ye managing director de Ghana Water Company Limited was say Ghana baby ye dro no enso hu be ye den say ya hwani enso wansuwa no ya mo ho ban ya Yafo mo ebekwa amana ne ho so de ye de ababa son we ni nsema hodo pi no a edi kan de tie asomfo basa yatena se ye de ababa somwo ye ne amo ne ye de ahia enawia brei eyeme akosua ajewa akwade eboaten mene Odoman kuma chiame obrempong-nana KWAKU AMPOMAH ena ye maame di nyame ehira no akosua ago ABOAGYE obetimi so afremi akosua nhira Afei ansam no ninchemu ankasa enie Yako ekunfi tachima no ewo enfifi mantemu arawosemu a ababato ya pono so echemu a na se orobia wanya mfinhia na kakọba se na duasan aso abada dwase wo panyipai nipa binum atwitwa no ya kyese wonmo age ne kra ede afri nsem na wonmo ku ne wieye no anso ho a ne honam dua no akwa ne baabi eno so wonmo twitwa ede aka ho a wonmo yi nakoma ede afri ho afei bema no a ema ne dimu ne CPC ta no eno so wonmo twa ede afri honom ewi akire wo na amana nso ho a kyase ne honam dua na kwa ne de wonmo twitwa ne ha ewieye ne ntahwa yi eno so wonmo san so yi de afri wo yi ne nso no
ene ne liver ne ade e de afiri ho no mo a wo bentumi hu ade kode poche pa ya asafo yi wo mo de ekwakoye na entetiye no yese ya yensaka echiremu a na se nipa bofo yi wo mo su se wo mo yesaka wofo ya wo mo de kwakoye skeduro ene se wo mo kwakode awusa anam so ama assembly member ya wono ewo ponim wono monyamfo Abdul Razak wono ane amane boni ya woto yankra efimfimfim mantemu Eric anana twetwe nkomo ena wo kire mu se wo mo krate ye no wo mo dwiri wo mo yie papa pasan se wono no woto wono wonka bi nhemu wo hono mo ana wonya ne ntie se chese nipa bofo bi akwakode awu a etise yi a anam so amana kwakoba na sa ne ye kase no wonom abo abambofo amane ye wono hwede wo betumi bia na sane enei nipa kunkuma sase na eba ewo magane mu no wo mo kire se ano aya ye den pa eno beti ye zo bia yira ade ba chi abakwa hwemu no na nipa bonfo kwakodi nipa kro no awu ene se mfimfim mantemu ekunfi tachiman ya eno ewo ekunfi mensini mu asem ya se ye asie na ye kwoma no so na ene won monyafo Abdul Razak akwakodi asem ho enkomo opanye kase mo ha o na won peso aso bokọ de asedan kanyame wadoma anawie asem o ya tie frɛ kunfi tachima no emu ohwem boye nkyeremu wo na wo ya assembly member wo wo honom asem no ebeto wani mu sai ana esiye no putupuru mu honom na akopie so yo nada fide na me chema tie funa no kwanye be me wo dima ko ni na sam district be jam wo no ye again about electric no we ni ayi ho boshi ayi akunfi e ise na ho boshi ana pata ya na pano ba ya mo ni ni ya coffee aye akunfi ku ba ko na akunfi de wo so pa na eduku abenti ja to pan na ba na wi ana ya di panti asana sare na no so nti ana boshi ko to shobe ni ni ko do ha Emina dum wo do wan shada ya hale ma ana da no frame me in politima ano obe hon to tumu to be do ba na se be ni ni da fi na ko ni ne ko na ki police pa ba ni ka do wo be ja che ni bi e ya da ni ni tan wo ni do ko ya yin de ni na ya ko ya wo fa da mu ni ni Bukan bawah ini, yang saya akan tapi ini yang jadi ini kita bukan dia buat ini kita lagi yang buat nama tu yang tersiar itu. Jadi aku ni ada itu buat itu buat tidak boleh nakal dia. Itu orang ni nasi. Jadi itu dia atau tu kaya lepas baby pun nak dia baby itu ada di nama sebian jadi yana ba ta san shafo o bo bi na gana ya fi dalate da wani ni a pipanya to shi dai anana da ne bi su ku ne nan ta illa abona ya shi mun ta mo ta ko da ne ni to ta wai abona fa yenya ya abona ni ko a shi shawo na a tsaye da mo be yin ko da mo sana ya okay da sun kwa ma ayya ko da da ya ne yo honorable wadayo ma nipa ya kana ho asemi churchra ye sani a wocho asemu nim na busuafo kra ne ade no what say se bia no obi busuani bia yera wo mo hwa no a what say nipa ya kana ho asemi yo in fact what do you have now after that you know she pana you know you got things here what that things to be so you put September what do the blue but in the moment going to so celebrate you know the you can enti abaya na police for be mu ana wor ma hwenhwemu ase police for ba ho okay am the maybe the after much one of the way we be the police am to ya de ndi mu na mu de bere one year na the way musafo chi ko no ko aka bi wodi da ban looking at Shannon Brain who okay you honorable my for senior na wase bibia ni a ya basan so ba won chen bio
Amen. I was saying another bon komo yorumonya for Abdul Razak. Ana yanana ekasa yan waya assembly member ewo ekumfi Techiman electoral area. Afei yetwa ensam no eso. Yemfiri akumfi ewo mfimfi mantamu. Yebafa kire ho saa ne akwa akopie mu. Ewo sunya run about no so ho no a ne ate afam wo ho bekwa run about ho. Afa abu akwa. Ye kwanyina hine ne mfafra mu ho. Eno ya atwema mpo ne ho. Na baabi ayakwei ye kwa akogina mu ewo jese baabi a ofin ensuo no wo pe no eho ne yakwei na naimosfo adwuma wo no ye no ekoyie pa National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat wo mo ye adwuma pa wo mo kire se baabi a ensuo wo fin wonenam ekofa do ba wura edi wura mu a edi wura mu a befa ewura kwa chiase ani bontomuru su nyina no wo mo tete sam fefrem ho nyina ya wo mo hwe se wo bia ankofo o man na yiram na wo mo ko wura mu wo ha o makohie nipa mienu bia wo mo yemfa nsuo ne ma won se wo mo nyete kanfa ana wo mo nso a yemfa asase bia ma won wo ho se wo mo nya adwuma ho empo se dododi di kura mpo anke befa na saa na emo mo de nia ebo man ne fom ye na no kura lawyer yi kwam yakufo ka se be yanka yemfa drones emfa kwayenum baabi a woye galamse bia ye timisa asketu abigu so ma 1 and 5 minutes na one free wa ye mo otuonkun ye nya sa amra no nto se ne ye be ya woni pakura obeye obedi sa amra no kura ani mu no na ye indemnify no na ne ho atwa kura sa abrobe no se wo mo de wo mo nteye e ma mienu na wo mo di na didi so yi comfortable ye 36 years wo ya gala e na nine months of watch no e na se obi nim se ni nua kuma o se ne dian yo ayenga Abraham wono kra de akwada ketekete 28 years anko betena school masua de no wote galase e na wo ya gala e na nine months of akwachi wo mo a wo mo atwaja e de ato wo mo video mo de ya adwuma na wono ko ya no tie niam a wo nya wo mo nie Honda CRV wine color ene wo mo je ya no kra DV plate na esan bo ho na DV number bo ho no e 9678Y-2025 ena afei eno no kra wo me si e ya ba yi ne dia Zawan ana JMC pickup bia no so ejina nan so panu timi di wurawura mu kama no so DV number bo ho for DV 4168-2026 eno so Abraham media na mukita ka so mo de yagala ya mbetimi kura de atwebode ene ntosi e de aba me anya bia die no ena mo de yagala nti nan mo so fo achi won ya me ne wo kase ya chamfan makoma nsia wo ma twaja atomo ahye no ene niema hodo bebre ya na kitakita won no a eno no won fa enye yie pipes ahodo water hose ne niema hodo bi won nyina wo mo ahye no na wo mo ka wo ya bokoko de akira Ghana fo nyina sa gala no o man ni tia wo mo nan mo so fo nso adwuma no o man ni recognize eno nti wo bibia wo yes adwuma we hyase ejai ansa na maba wo mo chiwa se ne on beye no e chen comfort wa beye ene Abraham abengadie wie abonefosemu a ekoso Ghana hanti bunu regional minister honorable Joseph Ade Akwaboa edi atodwase wo musutu na monkochi Ghana fo nipa miensa bia na o mafa koko efi Cote d'Ivoire ede ba enkrankwanta ewo bunu region anasa bro mantem ho na wo mo chi sankrofo miensa na wo mo se na de friend cross border trading na ye koko de no ye twam wo bi mfa koko emfri Ghana enko Cote d'Ivoire ena wuntimi nko Cote d'Ivoire nkotam wo mu koko emfa ma Ghana ha it wana ma mutumi krata se munye bibi ete sa ya chi wo mo no mpanifo se eyana mo tuo bi ya wo mutu ne dendenden a ye ntena ho ma nipa bi mfa ye se kan enwa nanka e se Doman West area ho no eniema bi sa ekoso wo mutumi de fa kuntu na se no wo mawurawura mu asebo akwanso no wo de ababa bedru eno no mpese wo bubu wo munyina apre asesei sa koko beans no na sa aba no mo kofa free Cote d'Ivoire no se mpanifo ensa to no nyina so me pom krosupa na yekoye no reports we nyaye ne se krofo bi abandi sika ba se omonto koko no don mo de pien koko e wo Africus e de Ghana na omo afasa akwa no so e de gu abana ni mase am se krafo no bebre kai se omo de koko price na ya teso no omo ne se world market ena ntiso na ba nemom omukoko na egu ho no aban mo musika e mo monto ena nia PC for no so ato no omonto omoka na no kwesem ewo mmese aban ama PC for no sika aban ama license buying companies no sika na sika dia mo no
ye giska na enam se Cote d'Ivoire ko no won wo famunti omo kotwe we ensam abuno regional minister Honorable Joseph Ada Akwaboa kan no se sankrofo miensen ya chi wo mu yi emu baako o ye MPP ni eti on de wo tu edom kuma anafo minority no so munya hweye pa akoko nsam no se no musi didi agoro no moye nipa 4 na baako eye link between Ghana and Cote d'Ivoire no no so kura de executive member pa MPP nti ranso na omoko ni nyina anye koko akuafo na yadwen omo omo political agenda e na omo dwen ho yakwa na yakoka kire mo o aban na riska beba o de ba mo mfanto Cote d'Ivoire koko no na farmers na nye ska na omo ahyase e agitate eti aban no na ye makwan e masa adinsi enema na omo hyase 2015 2016 ayanso ano no. This time, some of us will not allow it. Ya best one 10. Na media maker bono had dear so more the cocoa politics no baha. I will crash them until another prayer wafana for constituency. Manenfa maha. So far as I remain the chairman of the RESEC, me make sure say cocoa bienura through Nkrankwanta, through Doma, through Sampa. Sankrofo nyina ye chiomo Doma West, Nkrankwanta. Auntie, me ame crash wo as regional minister. We ya Honorable Joseph Ada Akwaboa wono ena ye bono regional minister on kan sansem ya wopambo etintim ede ababesum Ghana fo. Ye ko ensefofo mu. Asofo de ko ye wo ma Ghana mu ede abeto dwa etrose enipa binumu a eno da wakire wo mo fa huru kasam ekoso e wo bundiri ene ne fafram wo no ye kase won modru nipa na makomako aduonu baako ni nyina na kokko gina se eno da na asrafo edi dwumaso bi e wo boko ene fafram a na wode adehye be se wo ha aduanan efri boko e ba besen akobogatanga na kwantempo so ena nipa bofo bi koto se won mo so ekoto tutuo nam so ma adehye miensa efri mu wie kire nipa baako wono so ba bi a woda anu woden pa na kwa bana sana srafo so amana so wo so sane tuo eregu nkrofo so manipa makomako enso wo so ehwere wo mo nkwa ye kasa yi wo kire emudu baako enso eka ho na eno na babada dwase enan Ghana Armed Forces adwumako no asa abomoden a kire nipa ne bi aka ho amane nipa dodo a wo kire wo mo no akwako gina makomako aduonu baako aka ho bi ama Acting Director General of Public Relations Adoma Ghana Armed Forces adwumako no aya Captain Veronica Ahe ame samtrofo akasa adiafa ho a wo koto sra de hye no mo se asrafo adwumako no sabio se wo mudu omudwuma adiaboa na nyina no aya Ghana yeyo se ya bambo mu nsam begina yie ana de aban na soma wo mo no aya no potenti ana won mutu anamo na mom se pa se nipa bofo wo de mra ba hya wonsam na wo ba ya wadwene se wo de Ghana ne yeyo no wo mpa bi da ne wo ba se wo man Ghana ya somdwe no anya de a asrafo adwumako a ewo mai mu wo betena se no matwe ama okra enu ntina ma ebra eno da wo sane tu adugu asrafo so no wo so atu bi ani panso wo mo ewuye ewo amunumu hono mo a na ye ka se no wo mo kire se wo sra de hye no titiro no wo mo boko bogatanga binduri enne fafa mu nyina se adwobra wonya adwuma na Ghana Armed Forces for asha won mu nyina abose de Ghana banya kan wo de benya adwuma sane be ya asomdwe mapa ebe ya adwuma ho nemom wo mo sra temamfo se mo bi ya anya asrafo na adwuma nye se won so kwa kofa kira akotututuo ekoba no sa no a ye bambo no a ye pese ye yirimu ama asomdwe ayi adwuma no ayade a ebeto ape ewo mpotemo wo bambosem ya ho no ye ko South Africa ye de boya no na eko flight number 106.5 Accra ene ye de ko akwakosi Joburg ni Europe ni atete afam ewa Pretoria ni akwakobon nkomo bi ho sa Pretoria ho particular no ena South Africa fo bi no mu a wo ma ya akrabirifo akwadwofo bi ansen won wo mo mpa adwuma bi aye nanso amanfo afiri wo mu kro so ebe ya adwuma na kakra ba wonsam a ne omni ma na tu atwe se kantwe enkwantima no wa mudi gina wono mo kon so se wa ma badwo mu kro de abo so wa mo nso a adwuma wa mu nya bi wa ma yesa kono nwoka ya wa mo nso a we bi so nso so na san ye won ya no wa mo ate mo agusu a wa mo prepare amanfo adwo mu nyuma adwo mu sika nyina afiri wo mo nsam no rampo wa mo ko ataki bullion vana edi sika ekọ bank a eno nsam kra won nkan wiye Ghana fo bi ni mo ho ya aka won eno nti won ma ye se wo ma twa nkra ta de akọ Ghana High Commission ye wa Pretoria se wo mo ko so mo tuom hugu montene so ya cheche edi ti asa abone fosam a ekoso ewo South Africa no
ɛno nam so ama commission no Ghana High Commission wɔ hɔ no Ghana Mission no wɔn ato wɔn ne kɛseɛ paa wɔn ne 1 1 ne 2 1 ne last 1 3 ɛde aka ho ade akɔma Ghana fo no hɔ no so wɔn hwɛ yie paa na sabi mpraduasa ɛyobi man so no wɔn wɔ no sɛ wɔn mo ka sɛ anya hwɛ kora no wɔn agye wɔn man wɔn revoke obi a visa ana obi a krata kora wɔde kɔ ya wɔn betumi ayɛ na mmom wɔn exercise patient ɛwɔ hɔ nye patient akuvi ne die ne bia we yɛ abotre patient ɛna wɔn so wɔn nya wɔ hɔ sanse wɔn nya abotre na wokɔyɛ gidigidi pɛ wɔn hwɛ yie pɛ uhwie nsuo na gu na akɔda ne sipan num na wɔhwie akɔda no so de na fra nsuo no ɛno bɛyɛ asɛm kɛseɛ paa ɛno nti wɔn deɛ wɔka sɛ kuo na yɛ from sɛ match organization wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ wɔn match kɔ South Africa wɔn mampani akache no wɔn nya wɔn to ombo na nkrofo wei wɔn betimi ayɛ ni wɔn beso wɔn yɛ bia na ano kraa no mbiri bia hyase wɔn ne alatafo yi ntam wɔn bro alatafo yi wɔn ne dendenden prepare bi kunkum bia ɛno kraa yɛn kan wie na wei so asan bai wɔn akwadworo na wɔn nim yɛ ne awudie ɛno nti Ghana fo hɔ no wɔn to ombo ase na mpanifo de diplomatic measures egu akwan mu ama asomdue pa etumi aba Meka wo se sompa kase bona wutie fi sompa 106.5 FM akra o my Ghana ha nyina se sei ohaw kase a yenam mu eye dundum so no eye kane no a enyina so no mpanifo am ye hunu de ntia abasa se enye boapaye aban ye na fam de bia fi se ye fa bibi under investment na akoso wo power sector na se energy sector no na se aban abako ye transformers ye mfidie dodo na ye dada post ni bia we na achi aya cake eti his excellency John Dramani Mahama wajure Ghana ho no wodi sika kwakwa wuram se wo mo pese wo mo hwehwe na ye nya mfidie foforo transformers foforo eti kane na namu se ye ne na esane wa nanso Ghana for dodo no ani sante ase ni ntino ebre bi a dundum so no ekoso no na wo ma sori ewo ECG adwuma ye fo so ebi mo ko wo mo nchen bo wo mo ntre ha ebi mo so bo wo mo kokoso mo beku wo mo ensem bebre enam so ama Public Utility Workers Union wo mo de krata babonti so wo mo kasatia Ghana fo munya abotre na dundum so na eko no enye se bia Electricity Company of Ghana for ena eye wo mo ehaw anase wo mo na ye bibi etesai wo ma ni nyina haw ena kane no nyi wo mo na generate ye wo mo generate wo mo transmitting wo mo supply eti wo mo de wo mo te ho akosombodi generate a na Greek crofo de yaba na wo mo so ache de ama Ghana for ye mfa ma wo mo a on be da ache se ECG for ne mfa kane no e ma wo mo on be da ache eti se wo ko madwuma ye fo so na no wo mo ko na wo buru wo mo nua ne ade ha dwene eti wo mo de krate babonti se Ghana fo nya se suban no na ade na e wa ase problem no ye tackle the root cause baby free it is dundum so no enye ECG fo na de aba eye o man no dudu a ye pe na ye nya ye betimi de ama omo na o ma che de ama Ghana fo no na ama na basa aban so wonya 1500 transformers asabre ya manugu so ameka se he tension ne mpotemo baby aban edi sisi ho eti ye ma ye ho break akra enche aban be wie wo wie ye no a ene kane ye be ye so na dumba ku bia ba be fam eti abre de dundum so enya boapa ya ine kwanse de sobo no ebo ECG for. There's nothing that goes on so longer ECG operation is that is not verifiable. So the same thing, what happens when there's downtime, it is the same record that makes us know that there's power outage. Then we go and attend to it. So unless they can prove to the workers of ECG that they are deliberately putting on the power, if they don't have to do evidence, they shouldn't play the workers of ECG into the cabinet. Because already when you don't have power, you see there's darkness. If something happens, let's say there's burglary, there's an incident which comes as a result of lack of power, then people will be full of anger to attack the workers. That's what we are just calling for. And we don't expect the political players to be engaging in such acts. We ensemo a Public Utility Workers Union for wo mo de krata ba bonti aba be kirekiре mu so wo mo besere na wo mo trofo panyin Owura Timothy Nyame wono ne nsentro for kasa ye sompa kase bo ye de som prem to bre kase bo yi. I was asking Koyam no and Ghana de Shebin Swagaka one wabom, teaching the woman a banning in a mountain once and someone wama be more extra buying. Said the Adruni dear, and you'll be crying a becca. Yen I would that said dum son one unity, no. In the time table a babua ye, na was all and your bedroom dome for Kania. Adachia woman for your walk so I was Santamantam one by your modier. Adachia one more 150 mantem woman sabacano, a cobana sanwa a babua ye pa. Nemo someone cabin, she motor one more.
wa ehwe sekane a wotua ho ka betumi adamuo na ho atumi atɔwo no bo wane yadum no nso abɛsɛ minute no ba ko mienu so ne asa so ebewie che na wo fridge ne ade na ne nyina ba abɛsɛi sanu ma no de nya de afiwe wɔn bɛtua ma aban no biem na wɔpanyipa ya ba no nyina mahode a wabene mu wɔno akoyɛ executive director at the Center for Environmental Management and Sustainable Energy Owura Benjamin Nsia wɔn so mpaka se edi ho nkomo. Even if it's a timetable for a day, it is a timetable, regardless of how the timetable will be scheduled. I think Ghanaians just want to plan their lives, and if we admit that there's a deficit, then it means that a demand outweighs supply. So there will be shedding of load. So I think that these semantics of not long-term, short-term, Ghanaians just want to plan their lives. If you are a minister that empathizes with the distractions at household level, distractions at parents level, or distractions at other industrial levels due to some of these outages or unplanned outages, unpredicted outages, between today and then Friday, Ghanaians want to plan. I was your warrior Panyipa ya Bano Mena Mahwadimo Wabremu, Executive Director at the Center for Environmental Management and Sustainable Energy. Yara Benjamin Nsia and Nakoto Sarabai, set timetable for Dumso on Famra. Yano, Anna Ghana water for Kraken. So almost across the timetable nebaya. Kawaribe who time one abria. As woman one suno, no more than distribute to Buffer Pipe room. Nagana of Wenyabi. One most challenges our almost face pano, and no number was with Timame Pan. We Ghana Water Limited. Wamun komo na ninyi na ni Eastern Accra no enkran no na puye no e ho fam na make asa de free. Wamu si wamu station no a wamu de no ansuo pon water treatment plant no a wamu de no ansuo no to pete ma wonu mu a wo tema ene ne mfafra mu na Accra East region wamu nya bie no ene all adjoining communities wamu nya nsuo ni bie no asam ka se wo ho sa wamonso de enkanea ya na no ansuo no anso na ehwasa nura nkwa o ade ba chi nde kra still light ya dundumu enura nkwa wo mudum nkanea ba se mprenson na we wo no ansuo de amakwabrane se won fanya ade a wo besi da no anu ntia ma se wo mo plant no mo de ya adwuma no ni nyina abobo na ni asai ama yeze wo ntimi kura mfa nsuo ni bi maganafo sebi mpraduasa ni odi no nsuo kura akwadwade ana ni odi si sebi mpraduasa ne bodese wonya nsuo kura no wode aye na nkancho nsuo nya bia no aduane we na Ghana waterfo aka se wo hawa wo mo na mu ni o na se ECG fo eja Ghana fo pre timetable wo mo ntimi kura ye timetable no de baaya kombe hunu se bon water treatment no a wo mo de ye adwuma no anya hwe birise ena ebakọ kanea ne bedundum eno nti ankombe no betimi anu nsuo no dodo mu na ankoma timi apompia mamanfo momonya bi asi ho enkosi bra nkanea ne beko off kra esan se nsuo no nyane no ankoa eno mo de hia nkanea na emom bra wo mo pompi nsuo no krempo akọ ama Ghana fo anya nsuo ni bi wo mafiafie mu kra no still wo be hia nkanea na se wono nsuo no kra wie na nkanea ni ho a wo be ya ne den we nyina aka ho ena bio titru pa kpon ho no a o ba bi a ye kasa di free eniema bi a be frafra nsuo no enwura ya amanfo ye bola amanfo ye ne won kan ha se emu fakase na asan kwa choko ewo treatment plant na se eno nti ensuo no kakra na be fa mu di aba no a na ensuo no enwura no ablock enti mema we ne hawa wo mo namuo se ensuo adwumaku a o man Ghana ensuo tituru pa ne enkran na puye eno nti wo mo ka de akire Ghana fo nyina se wo mo de adwuma no wo mbeye aba atu am ka se wo monye nanso se sa niema we nyina yi free ho ma eno mo timi aye adwuma na som eno nti se obi ensuo no na se mframa nko na eba ba shuro na se no sa na eba enya wo moa momfa emosobo no emomoa Ghana fo ene ECG fo Meka wo se sompa kase bo na wutie fi sompa 106.5 FM akra yeda so nso hu nsensem na Dr. Clifford Brimer emre bi achemo no yo kwanchefo panyo da Ghana Water Limited ano wabo Ghana fo kokose yesu ne ye ban bi sianse na bedroom mre bi no ensu okroje ensu ehutwa ensu emankwa ensu enipadua na more than 70% ye ensu no ebebo ye se die trabo koto no ena me feed do aye yenti wasese se ensu no niema akese edemo no de fe ne heavy metals no ye water bodies ne egumu se ya Dr. Brahma so wagitum se galam se adwumadi de wo hawo ne abenedie bi abeto Ghana for so nanso nye no nko a de esaka wo biem de fe ne human activities yesu ne ye ban a yetimi de sei ensuo ena wo hye ba bia electrician for ye adwuma no ma sesa niema ne nyina no mo de agu nsuom
wo hye ba bia wo mo so wo ko mo te penten kwa wo mo no nuane mechanics fo nyina wo bia aka ho fisi adwuma no wo ye no enema bi ka kire hifa no de gokuo ensu oto ane wo hyiegum ye hyiegum sanso so ba bia ensu otene no na akwa akoguo sanso ya nso na Ghana Water Limited fo ebefa no ma sone so wo ba be sone so wo hwe na afidi edamu anyasam koto wo nyimfiri mu no na wo hwe na chemicals nya na asa de ka na eba enti o my Ghana enye dum sonko ahoma ne hunu na eba ebra bi so ensu a ye benom no nso no ebe ye den e de amaye. Let people understand all the stakeholders. I'm sure we should get it done because we are getting into a situation where we will be better off than tomorrow people. I can tell you, situation will not be improving as we move forward because the population will increase, the current systems will deteriorate, and so efficiency will continue to go down. And Ghana Water will spend more money. And you, the journalists, will now come and say that they are spending more money and then all sorts of things. And if they want to restrict expenditure, then they deny people of getting water. So we must just be radical going forward. Otherwise, one, your rivers are drying up, water sources are drying up, they are getting polluted, infrastructure are getting weakened. We must just do something now, not tomorrow. We will have to start talking about it and coming up with other models. Somebody else could think of another model that we can run. We all need to sit down and look at the good sides and the bad sides of them and take the best one out for this country. Futu ni kokoboy Dr. Clifford Brimer maybe a chemu no ye managing director Ghana Water Limited wona de sansemi eturia na Adamus Resources Limited wo so de krata bi apieja won mo kirem se nansem won mo tete seminars commission for asase abokoko bi na kokobona won mo bo na ye beje mo license afiri mo nsam afumagudie na mutuo no kura no se na musibi tu no mo se nsuo mo se kwa betuo no ade no asa wo mo kan wo mo na akutia so wenim ni wura enti wo mo ba mo nchen so ba besa won mo chidie di kan ewie kira na won maka de seminars commission for se ne won ma hyase no mo keka won mo nsam de kro no ho toro enti omunya hweyi na nyina ne yesa nansem mu ne minerals commission wo mo ade krata eba ya na won mo kyerese Ghana wo ma fo no mu a ya ma won mu tumi krata se won mu ntofuma gudie wo ma gane mu a ne nyina na mmra kwa so no saafo ne binom anam kwati kwa so a kyese won mo sei wo ma no ankasa ne mo odoma nkomade adom ye ama ya pom di mu nsam hadwene enti wo kokoro bi so no yesi ni paso mesi ana so benten company ana bidie ya ma won mu tumi a wo mu tofuma gudie na so mbeto be wie na ya yare yanko a ana kro no ade abre wo mo saade no de afi wenya tia minerals commission for beso so ene ewuni a wo mbehunu se wa hyase a wutu sa na mo no eno na se wutu mi krata no wo magede afiri wonsam eno na Adamus Resources Limited for ade krata aba e to se ko ba na sa no a na minerals commission for ne wo mo ani ni ekura na wo mo nka se wo mu sensuo na emu makutie bi wo no mo a aya na ani ni wura pa enti ba bi a wo ma hyase rekere wo mo sa etene wo mo sa de ko no wo ma ne me wo mo ani anso no be kasa ho enne ne kine yada wo mo kasam no ma kyerem area minerals commission for say emra na nhyehyɛ ya wo mo de to ho sɛ wo mo fa so na sɛ bi wo mfa ntofuma gudie e wo mayi mu no saa nhyehyɛ na no mo nam so na sɛ gobɔ so mo kasa wo mo fa kwati kwan bi so na wo ma gye obi foma gudie etumi krata ye kita no de afiri ne nsam a ekɔba no saa no kwa na minerals act no 2006 de no na wo mo tietia so pa na wo mo afa anya adwuma wo mo de mra na ahyɛ wo mo nsam a sɛ bio wo mo ye de o mo pɛ wo mo so de wo mo ntiase e ma saa de no anya adwuma na wo mo na mo nim for so ene de krata yi aba wo mo kyerɛ sɛ ene ne kyerɛ yada wo mo ka ma minerals commission for nyomo ntiase sɛ Ghana mra no wo mo de ye adwuma wo mbɛkɔ so ade ye adwuma wo mo hyɛ Ghana fo nyina abo sɛ bebe bia da wo mo kita wo mo tumi krata na wo mo de ye adwuma sɛ wo mo tufu magudie no wo mo nsɛ nsuo wo mo promise pa on dia ana sɛ wo mbɛ de wo mbɛtumi bia abo Ghana yensu wonsu wane ye kwa ebretu ho ban na mom sɛ minerals commission fo be twasere tene kaba ade aso mu ne wo mo honam aye pɛde enya de wo mo Adamus fo wo mbɛte ase ama no aye yi moti ase o manti ase o de tie ha we asama mbɛkan papa ye friend no sɛ Joseph Iroko wono na wo hwɛ mrasam so wo minerals commission wo se wo mo lawyer no wo tro krata no wo mo hu no wo mo ate na krata no nim kran ka wa ntro se so wo mo tie ase o wo mo antie ase o ho de wo mo minerals commission wo mo mfo sege o se ye ka due process pa wo mo minerals commission ansa no wo de obi ho nsɛm bɛba no wo mbɛka sɛ wo ya gye wo krata de afiri wo nsɛm wo mo nye sɛbisɛ ma saa wo wo mo yom adwuma nyina kosi ase eye mu hwɛ mu nyina wie ansa na wo mo de ho nsɛm de aba ɛno nti sɛ Adamus fuoi
One more call you, Moko, trainers, so Madaya, one more from Mefofra, 1 Minerals Commission cry. Now, you may also Moyano, 1 more year. Woman was any amount of Moyano, and fat. Now, imagine, say, what be China near Koya, the answers why, Naya Channel. Now, more Adamus for Penny for Command Bailey. Not just say, you will be Eddie, will be Anya Nejuma. But I want some Pacas yet at a phone call. Now, 1 year, Boncomono. Yet, make a crack Homaso. Will be secured. So the company has staff, they are working. And like I said, what has happened is the asset reverting to the state. It doesn't mean the operations have stopped. So those people will still go to work. Right now, there is no evidence that the employment of those who are working there is under any threat. And government is committed by the statement released by the minister, and of course the Minerals Commission and the minister is committed to ensuring that in this whole situation, no innocent person suffers from any unintended consequences of the revocation. Joseph Iroko, acting director of Liga, our Minerals Commission, and workers away will be anyone at number 1. Number 2, 1 more year due process, Quampanoso, Quino, Tetiano, near Dumakamakazi and Quafaso. And one way Namswa, 1 more year, you man correct, everyone and Tanzania home for friend in Adiaba. And Adamusufon, 1 million chancra, Nemra, anyone biddy. Na Adamusa Semia Minerals Commission, dear Bay. And what for penny the Ghana Mines Workers Union, Orua Abdu Mumin Gamanso, what the Nanua to be Nasam say Abaye. Sorry, oh, sorry. Na Adamusu for Nejumaya Fono. 1 year, the Adebano or Mino a security threat, I say. Etiana Motobi, why you 2 years when you won't soon answer. Na Minerals Commission, and for Quanfo Frozen Cancer Minocra. Na say, be a yatum, Yajekrata, Yajilis, Yayese. Ni adena wa nyene adwumayefo no mo ye Ghana fo no ho a ene dachi na maburu ikwa na nam ho munye adwumanyi na adamusufo nso ba be gufia ba be ka ho de a ene aba no wonyene ni mprenu so na emom wo mo de adesede eto aban na nim ne titro Minerals Commission say Adamus Resources Limited no adwumayefo egu ho no enyasem ketewa kura na ade ba akokura wasante say efe bibi owner operated mining arrangement ye de ba contractual mining arrangement eno eba saade a na kyerese adwuma no on a contract basis ye de ma wano waye adwumayefo na ketua na ye bete so ba ye ohanchemu aduonum 50%. It is a obi aketua na ye 1000 Ghana cedis ya say we beje 500 Ghana cedis e wo Adamus ho eno say imagine say wo kura na sa wo ye ye adwuma wo ho mu de munim sa posumi bia 1000 efri Adamus ba na ye de bobra afa de onkwate ye say aban asesem na wasesem no contract na arrangement no where the free owner operated mining e de contractual mining arrangement intino market ya na yete so de na betua wo school fees e de na abedie wo bra de yemfa no say 1000 na anim na ba 500 Ghana cedis eti ho asem na aye den eti otro for pagi de Ghana Mines Workers Union Ora Abdu Mumin Gbana e de adesede atodwa so obesese we no abanti na ninhwe na Adamus asem no aba no asem Minerals Commission wo bi a kire ne bobre nanso wo munwene adwumayefo no ho no ehunsunsan so obeto wo man so ye nusu bebriye Commission to CJ, Newmont and Anglo, which are multinational businesses, to transition to contract mining. It's a worry for the union. And it's a worry for the union because this whole policy shift has brought us a lot of pain. And as key stakeholders in the industry, we must be allowed to vent. For a worker to be moved from an owner mining arrangement into a contract mining arrangement as hell, your salaries will immediately get reduced by at least 50%. And you know what the trickle-down effect is. Immediately your household income is halved by more than 50%. Your disposable income is gone. Contribution to pensions, your pension contribution immediately goes down. And by extension, your pension or retirement income also gets impacted. And so if you look at the contribution of these multinational businesses by way of their commitment, and for that matter, payment of corporate income tax, royalties, and all the other taxes to the consolidated fund. And that one, Ora Abdu Mumin Gbana, our yet for Panama Ghana Mines Workers Union for na Adamus Resources Limited, Jumaya, and once the Minerals Commission near Breye, na a Jumaya for the young Renyan and Womo, Nas will be a ye, a ye, ging, a tin China. Now my name Breno, a busy amon your semi busy yam on your some. Nanso na de Ghana ye kwa ye chino. And no do man what to say, Abino, a AKOSUA no want any and Shana Adamus Resources Limited, you may.
eye basa na adwumayefo akatua ba fam 50% so tia ede ohaw ne abenidie beba yensentroni opo checheku atintim ede abesum yawie I was say, feel them with some money concern for now. Woko a John, Anna Feazim, and net and Fafremua, and no, I was a ma east, Mansinimu. One more Jumaka, see a pa, ya, one more yano, a poso, a Juma, ya, woman nam, and think I'm here, some number one why I ready. Every same crunker would do Yambo Bodini, a so a neba. I was some and nay, one more diaba, a chiramu, chapo so for at us away, and Kayasu Christo Kwana Russia woman come. So one more than that, and a walk or two. Now so be yura and comba jedi. Now womu ko kodru wonu mu abusia enya asem keto ma esewani eni kwanse ya kachero. Se womu akopa sode ya nopa. Se womu ko akopa nam dia bedwama so me yenya bia we no. Wom de na chene betumo na yi nwura desa na de nam. Enwura se tienie enti womu twe a ade no mududu nim se bia ja enam ayie de nsuna damuo. Now so beba na nwura atwe de nam wona nya asem keto ma. Womu twe se ne nyina mu no ama aposofo no womu nyina abomabu. Ano ya ye den adiama wo mo pa ya wo mo sere abamu mpanyufo so meke bi fa mo musa se wo kompota mo wono no a kame ye se wono na nkrofo de ada ne bola wo mo tu nwura de gu wono nya asem keto ma ebi so kura akotana po no so e wona se bi producer wo ko twa ne to sa ne ma ne nyina na akwa ye o haw ka se de ababa to wono so ma nei wo mo kokura mpo no nya de aposofo wo mo nya nam eyi pa wins ne de ya kan ho asam sa ya mpo ya bre ebe se ya on se nsuo no so no egu what se de ya dua green grass o park so nti wo cast net na wura na obechi ana ya so a ye issue hook and line so ono so wo de line to mu a still wura na obechi wuyu ono so fu ha ebegu mpo anu se ya esa se apronti e produce hit ana esa so mo anketin bi su wo ma ono so affect e bi ban fie e bia wa dwa ye mpo ana o kitchen one kitten ba ho in the series na dey high bebre adisa so agban betumi aye man say esa say wura no ba say apofo no mo ntumi nya adwuma na anochi no ana chief shaman Oro Francis Kwanche anso na no tumo ekro se nwura we kura no munim na de ban eno munim ba bi nso a efiri a eputupuru mu ababegu biaye a etesa dia o kade nokwe wo mu se si wu de dia nyame se anka nokwe memmu ntumi nche se oyefo na mo de ba na se ofi bia bi na ba ye ba de meka se wura efipom eba memmu se study se be se ya nyame se anka nokwe afelefo no yakọ ha mu pa because epono se si ano ukwa won shede wunya na mu a first no wunya no won shede nya nti o hwehwe ka kra na wunya kakra ba nti wura nso ba wontumi nto net no oto net no obachi wura oto yenye se wuka line oto koba obachi wura nti se besa nyame se anka nokwe na afarigima no ayedid ame ya sheda akwa awonchi mu pa awonchi ni sisi ayewu patisi wudun bede na akoso nti se enmeni me de se metumi aka bibi se afa ho de metumi aka se yande ye nu bebi efi I was sure why you're very funny now, Henny Yaw a John, and no one's a ma East Mansinimu, or Francis Crunchy. Twa and seven so na yakwa piemo ewo ensamfu from na ye fa ho na ne asi se also na bankrat penny a owo ho se also era Dominic Jesse anu akasa kire se 24-hour economy na wono mba be si won patam ho oh ebe ya adwuma pa o na niam ahodo bebre na 24-hour economy no e ba abaye ye mpanifo se enwum da ye na atini wura no wono a kire mu sei traders no hono reason any say when fear say bia be wie no omo san ka be omo tete anase omo nya stores no bi ndi omo dwuma wo ade wa fa show them and na kese egusu a etiki omo data ya tiki bi last week nyina this week nso Thursdays na tanya omo party Thursday nso be kokwaje fana wa no na ye no agu I show them say na da say bia be du be wie no na kofa sem bia ma no de bia wo ho sisi bia no ye gene details including o passport photograph o Ghana card numbers na we mu nyina ye wi a ye prepare no e be mo copy yebe mo bia copy enti he wo wom bia no on sabaka de kama na wo wie kura no ana o se we o mo di solar ana be ye enti say yedum light o yenum light o nkane apa de be ye adwuma wo ho so san no na mo develop we na doors na mo criticize ya fe mo ji we no too mu finally fa de ko mu yi nyina de kire bi wi a me sande ama ho model no the way sitie edwa no e wo 132 local stores 132 shares pavement bi a bitimi asesi mo bodwa na e so e 160 e open pavement no 160 ti we nyina ne kabo ma ye model wa sad aside no won benya solar ya no so ba power
ama nkane ne nyina akoyie pa we eye onanyamfo Dominic Jesse ukoze wi oso a woni aban kra chipe ne ho na amanebo woni amanebo ni osmanfo kwa miewusu ene bo nkomo a wono nso to mane yense meka wo se SOMPA kase bona wutie fi SOMPA 106.5 FM akra tam heba mesha eduro no eye eduro wono mu a eboa wo etu malaria se wono mu to na aduane nya woda sori bia na honam nyina tutu honam ye wo ya eduro ba ko pe ne ye kamfo de ma wo eye time heba mesha eduro Dr. Tafrija edi abadwa so na omamfo agye atumu TIME edem abrochirefo nyina obi wo ha obagana na ho abedodo ne kakra okoso abrofu nuyi enkoye na nso onya bibiduro bi ti se time heba mesha duro ne koye wo ba ekọ boarding house sese nkoda ye nche na wo makwan eba wo mo koye wo manya malaria ni nyina na time heba mesha no na ehwe wo bagim eti se fa hye wo bagim nannom se de be ye wo nipadua no malaria na wo twe bia na me malaria ba eba no pa eba via eba numre no wo to ase wo sika ba na aduane nya wo de na wo to ase wo sore bia na honam ye wo ya to ase a time heba mixture. Dr. Tafri Josephine was 0244 417 669 0244 417-669 and one no ayanu munsuo ensuo so de wonuma eye kasa natural mineral water sa wo ye sa wo ye party anase bibi koso o pe dispensers e de su office wo dwumayefo e de benum nsuo ye kamfo kasa natural mineral water amaw occasion bia obi ware na pese o to nsuo ko che ne ayie o pese o to nsuo ko che no a kasa natural mineral water CASA na wodem ensuo Kasaloma Ventures for na diaba wo mo Taifa Accra Habok Hospital echi ho kasa natural mineral water so refreshing different 0206469430 0206469430 na no na hajua special local food si de aduane papa na wanya kwatenten enti se wo pa aduane emuda ho wo pa aduane a eda hajua special local food ni se wo pa banku ne tilapia na se ni nkrumankwan wo petroza afia na de fe de tz no wache jollof fried rice konkonte apreprensa local food papa bia ye de local ingredients a ekoyie garlic ginger sana me pacha kakadru mekwa meko ye de wo no maltim sampa wutimi hwenkwan sa na wadwene mu abi me lecture bi wo se hwenkwan mu wadwene mu mie wonno mo nkwan ntina asa wadwene ya asai no etu wo se hwenkwan oba classroom no busa question wo bi ansa wo se hwenkwan ka hwenkwan a enka mbusa wonko hu etu be hwenkwan a hajia special local food no wa hwe ne nkwan konkonte pa no wanya ene nkatenkwan na de ayinkruma bi aso na pampam ewie mama akwadom bo a hajia special local food ma delivery guy nye busy 0246359921 0246359921 0246359921 baby awo bia yebetimi de ediane na blog Facebook TikTok Instagram eho nyina wo ho meka wo SOMPA kasebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, adan, ena so biem. Time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ane wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofani nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Enu echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Pre 0244 417669. Ayo, set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bia dani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atu. Defense clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu woje ho ba bia enye. Na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu gye international awards ahodo wo mu gye local awards ahodo
ho na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa nifa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540-311-311 0540-311-311 na se 21st clinic still wo mo ye sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Abesaki Kwambo. Onyankopon di fa wastrano eweye brim. And am nensaso ama onyankopon we ya won wade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us SOMPA First Service. Our home a TV program keke. A bra osro ni asasi hia. A bro nyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And SOMPA First Service encha wo hu hoda. A yadwada kusi efiada anopa. Anopa no nunkusi anopa no nsia. Fa woda ni na share radensa. Na erade beye. TV Emma Aketiapa. Emma Aketiapa. Business bakwa boomi kese pa. Ewo Nigeria kidnapping. Enu ni say current business ya. Chese wo manfo nyina ni abre obi aye bio. Governor bi ba, Senate bi ba na wa kidnap no. Na wa oda momfa sika we mame. Wo bowura school bi mu na wa kidnap wo mo. Na wa jiska awoho na anokura Donald Trump kura ka kire ne nkrofo no se he wo ko Nigeria hwe ne ye be kidnap na ya gi ya frem business ye hienska e dey say business kese a Nigeria fo de agidin wo wiase kidnapping na nanu ya eno mu bowura orphanage bi na wo kidnapping ne de wo mo nyine obi aho sa mo ye moborofo sa mo ye hiafo wo ye nipa nko ade aye do beko orphanage a enyanka ne wisi egu ho no eno mo kosese mu be ye aduonu miensa nkoda nketenketen ade wo mu dwane ye na Nigeria Security Forces wo matimi agimu edunum 15 na akade yaka se beba yase memenda no sa orphanage kra yenyan register na nso obi na kote e wo Kogi state ho se wo de boa mobrofo amoma setrem atumpon wo mugusu ehye nkora mu omo aduane omu ya nse gunmen fo bi di etuo abeje agina wo so mo ba ya na ma fa nkwada na be ye aduanu miensa ye de ko mu de sika ba na ma ba beje ma ade ezeseri ye to nipa sabio te sa boa te sa aduane eda ho exchange ekoso no nipa nie sikanie nipa nie sikanie eno ne Nigeria fo wo mo tag ye bo wo mo na sa mass kidnapping na ekoso no mpanifo chem se hadwene eto mbe wo mafam die bia na nkwada na be ye dunum no wo mo sato wo mo so no ne aka wa akire no nso wo matimi anya wo mo aka be nwotwe na wo mo nya wo mo a aboa ama nkwada no a wo makodi nipa bone fo nsem no wo mo nya mo tri edidim Awusia waso ne yegyina ne de nsem no nyina asie safa no wofidie no de ato ha ensem wodo ya yede bre wo no de edi makote no bi ayese ye konfimfi mantemu owura bi a wonya mfinhia no be se duasa nipa bonfo akotwitwa no ne honam dua no kwa no ba bi de afiri ho no ye de besom eno na comfortable ye ene ayanga Abraham wo mo ne na madwemampo no ho ya gala na imosofo akwachi o maji o mkasi nyina na sansem kroya na Bono regional minister Honorable Joseph Adaya kwaboa abomane se nipa bi Cote d'Ivoire kwasesa cocoa beans bi o mo de bankrankwante wo Bono region beton ya chi sankrofo miensan ya emra ene o mo bedi awokase bo mo so che se Ghana Armed Forces for the ba ye tro se enipa bi mo mkoto share asrafo ehyen so ewo binduri no wa kire nipa ba komako aduonu ba ko ano nam sa so ama Ghana High Commission ne wa Pretoria South Africa no one more man no adisi ya South Africa no kokose
Public Utility Workers Union say dum so na ekoso no enye ECG form so eti Ghana form ni abre wo mo so na mo attack wo mo no munyai dum so ye mo no wo mo mabene ewo nyina mahoden mu ato aban no anim se won fa timetable mra na Ghana for yasomunyo ye Ghana water for say pon problems o mo face o nyina yedum so na anu akoso mo de ekura ka ho ni nyina yedum so no a no ntina ensuo no e ma ye fiefie mu no Dr. Clifford Brimer emrebi echemo no oda Ghana Water Limited and was say baby ye dru no efie wo ye nsuo mo bedru mrebi no ensuo ho bekwa twe wo Ghana ha na ebika wenum ho ye ko amanone Nigeria memu kidnapping ho sensam ye ko fa de baba som ye ne amone ye de hia na wiabre ayeme AKOSUA ADWOA ASARE Boaten mene OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH wadman kuma chi amene me na ye ma me die nyame ehira no AKOSUA ago aboagye betimi so afremi AKOSUA nhira na kase boy time heba mesha eduro no ebo ye chidom Hajia special local foods na kasa natural mineral water e free SOMPA 106.5 FM Accra no efa ye headquarters e wokumase ye SOMPA 93.1 FM Ayiko 100.9 Adamfopa Radio Paris France takwa SOMPA ye 101.1 Tachiman SOMPA ye 106.1 so nyane SOMPA ye 98.9 Nkranza SOMPA mensonom ye 90.7 Mankasim a Kingdom 106.1 FM decoder so baby radio no SOMPA FM your Facebook page you know a SOMPA 106.5 FM Accra and a YouTube yes SOMPA FM live your website a www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio and also Kanesh Market o mapetimo kankwe and then importamu nyina Doma FM Doma Hinkro a 100.7 yadamu nyina say yes sorry suina SOMPA nkomo e your headquarters wokumase and Accra hanso SOMPA Delight abna Rusi ete bremwo yadamu nyina say